Mutotege Tautona, Honorable Mokgweetsi Eric Masisi, your vice president has dropped the bar. Totare mokopela gore muthusa o mogolle, o montshe mo maemong. Muthusa o mogolle, he will destroy your party completely. Ramolozi Ramolozi ya no abo tsaya no motsele. Na irrelevant there. Ke ne ke heta hela ka yone ka go. Nya wa siama, go tswa motsele. Ramolozi kwa finish your statement. Tautona a sa dira jaaka a dira. Ne ke hetsa a ba simolla go dira jaaka a dira. A batla go supetsa Tautona gore ga a seo. O khona go diana go yela mo parlamenteng a diela progress parliament progress. But having said that, Mr. Speaker, ha ele gore re tlo go patikiwa gore re tswelle ka go debate bill ye, we will debate it and ga re ka ke ra igana. But that is not the best thing se se tshwanang ke gore se diragala se se tswang khagala se diragala ba tswana ba re risiwa ka melao yotlhe e dirwa mo parlamenteng. If we have decided Point of procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Leader of the House. Kana rona ra bore go gakulutse. Kana batho ba tshwana le bo Winter Mulutsi. Ke mathata a kitso le ba ba rumelang tota ba bonyi go parlamenteng. Re go gakulutse ra re o sete nako. Gompieno o mo kopile gore a re bueng ka bokhutshwane. Borre mo a thurikia ba teng ba batla go bua dilo tse di ka utlwang ke batho go dikgaolong. Ora ba dumelana kana ba dumelana ena ba gapo ga tswa mo tiro mo tsileng ena re ntwe itetse dinyawo le go tshamika ya nong ne ke kopa gore o mmusetse mo tsileng ka magokwela a bogale a batho ba Francistown West ba ta bona gore ba itiretse phoso nya me our leader of the house ke mo khalimile ke tsa gore utlwile. You remember asking not to stop being relevant abua but ona ntjabetsa bandara na heta. Can you finish your statement? Mototegi Tautona Ramasisi bile o le mogolle ko ba motho yo mo maemong a ke a leboga Mr. Speaker.